nacio nĩ kwarĩra na gwĩbanga ta ũrĩa gũkĩragwo. Siasa nĩ gũcora na gũbanga. Na mũndũ agĩthiaga athimĩte oro ũguo. Actually as we speak politics korwo ihana rĩrĩ. Ndiĩ kana nĩ wekire geography ya kĩndũ gĩetagwo rĩrĩ. Shifting of tectonic plates. Nĩ ndamĩndropire. Ndathi bomu thithi. He ũrĩa thĩ ĩkoragwo ĩthondeketwo nĩ Mwathani kuma haha igũrũ ũgathiĩ nginya the earth crust thĩinĩ. He plates ikoragwo kũu thĩinĩ wa thĩ nĩ shiftaga ũguo hanini ũkaigua nĩ kwagĩa kamwenyenyo. Nĩ ũrĩa ũigua andũ makiuga nĩ kũrainainire ira. Rĩu siasa ikoragwo ihana ũguo nĩ gũkorwo na shifting of tectonic plates ũkagĩa na kĩndũ gĩtagwo seismic activity. Ĩyo nĩ science mata. Seismic activity nĩ kuga atĩrĩrĩ earthquake rĩ nĩkĩo gĩthingithia rĩ tondũ nĩ kĩrĩa gĩthimagwo ithimi-inĩ cia Richter rĩ gĩtagwo Richter. Ũhoro ũcio gũthingithia kũu gwĩtagwo seismic waves. Rĩu ĩyo ĩtagwo seismology. Gĩthongo kĩu nĩ kĩritũ. Rĩu siasa ihana oro ũguo ithingithia ihuhũkanio. No ũrĩa ihana ũmũthĩ rĩ no mũkĩre rũciũ ciĩ totally opposite. Na kũrĩ na tũmĩario rĩu tũrathiĩ na mbere twa alignment nĩ ũndũ wa harĩa 22. And of course there are the big players, the major players and the minor players and the non-players. Na mathia manyitanĩte ũguo. Of course muoroto ũkoragwo harĩa the big players. Gũgakorwo kuna tũmĩario anga baba. You see, you cannot talk about Kenyan politics ũtekũhutia baba. No ndũngĩmũigi no. Okorwo ũraria ũhoro wa national politics maũndũ mau nĩ hapa kwa hapa. Ithingithia ciake nĩ ciũĩkaine. Nĩathingithagia. Seismic activity yake rĩ nĩ tũmĩũĩ. Na of course rĩu rĩ ona wanasiasa arĩa me mwena ũyũ rĩ na ũrĩa ũngĩ rĩ ndĩrona me hakiri nĩ mathimaga na nĩ mathiaga senior maji kũmenya akagwa mwena ũrĩkũ ideally. Rĩu nĩ ũgũkora nginya baba ũguo ikarĩte rĩ tondũ atũmĩre tũrĩa tũrathiĩ na mbere nĩ ekũhũrĩrwo thimũ nĩ andũ hihi mangĩenda gũkĩmenya atĩrĩrĩ no marutithanie wĩra. Nĩ gũtigaga mũndũ na bamĩrĩ arata-inĩ ũragia atĩrĩrĩ John ũrabanga atĩa tũthiĩ atĩa. Rĩu ona tũtigathiĩ na ngari nyingĩ. Tũgwĩka atĩrĩrĩ tũgũtongorio nĩ AWS tondũ nĩ honi njega nake wacumarĩ rĩ arigia tondũ nĩ arĩga gũtũkwamithia renji na ngari yake rĩu baba is that person nĩ kũhũrangirwo nĩ andũ Waititũ ao Sonko aweta alo baba na pole sana nilisikia ulikuwa a little under the weather. Tukuweza kuja kukuona but we are ready. Tuko tu tunaendelea sawa sawa. Wetangula. Mimi najua ukipigia mimi hiyo ni siasa. You are not far from the truth. Na ulizo sababu virendo kwa karibu kupulizwa. Nataka tukae standby. Mari hamwe NASA-inĩ. Unajua tulikuwa NASA proponents. Itana harakana. Ndio unajua urafiki ya kitambo lazima ilimiwe. Sasa tunataka tuelewe mkataba tutaelekea njia gani. And this time usituchukue wote, you can drop a few. Wewe ngoja tu mimi nitakwambia. Kuna haraka. Mambo ya siasa kuna haraka. Wakati huu tuko na rais. Mbaya anaitwa Kenyatta. Uhuru. Ndugu yangu. Sasa ingine sisi tengelea. Haya usinisahau. Najua nakuanga na mambo mengi. You are a busy man. Andika mahali ambia Junet. Wewe mambo wasire. Na unajua you owe me, kuna katumadharau kidogo ilifanyika.
Tangu leo tulia, mimi nimesikia. Mimi umeeleza mimi nimesikia. Nimesikia. Kama sawa. Kile tu wakaiba tena. Yaje mzee. Yaje mzee. Songore. Aya, Kioko. Ndio Kioko. Kioko. Hiyo jina watu wanitaki sana wanataka Songore lakini sasa watu wana mzae. Sasa nilifanya ile kitu. Sasa wao walikuwa wote kupayuka. Lazima wewe kufanya hiyo kitu. Sasa nataka nini kijana yangu? Sasa mimi nataka hivi babare. Sasa mazara ile kuna vile miwanga. Nimekutambua re. Gazeti mwandikite page mugwanja standard. Sio na mazabi kuna fanya na trend. Na trend mbaya naangalawa. Mimi bado jina sijaangusha jina. Jina sijaangusha baadhi. Sasa kidogo nataka aje mzae. Zongo kwanza tulie, mambo yako ya vumbi itulie. Vumbi yako kitulia. Sasa kaje nini? Tongea. Mbona leta wewe sahi? Nimependa goli yake. Yaro baba. Nikulia. Umetoka ndani. Hata tulikuwa kesi ilikuwa inafanywa na Zoom. Haya, wewe maliza kesi sisi tutaongea. Bana kubiza maneno. Sasa. Lakini tukaji ndio tulikuwa samaki na nikalipa. Pale kwa wazee. Kwende mali ya samaki. Na badala ya chokia ngoko. Na baba hiki dia kulia bia. Kimaza wewe Moses Kuria unajua mimi sina kiti saa hii. Na wewe uko na CDF lipa hiyo. Hiyo zamani angalia vile tutarudia mkono. Hata kama wakati tulikuwa pandio tulikulima tia gas. No, he's at the center. Yes. Ebu mwalimu muno. Limo itahana gesi senga. Yes baba. Ma DVD. Yes. Si ulisikia nataka ile ya juu. Sasa kama nataka rais, tuko sawa sawa. Tukutane kwa debe. No, political alliances shape up. Slowly by slowly. Yes. Ndio tauga ati ndio ku 2019 na 2020 tauga ati githurano kĩrĩa gĩoka mwaka wa 2020. Rĩu nĩ mwaka ũyũ ũngĩ. Ni ũyũ ũngĩ. Yes. Ni baba tisi Duale. Hata Duale. Nilienda wapi? Unapotelewa mwenye maana sana hata bunge wewe panaongea. Ina mnalonga majority. I was Mujuat. No mwaka ndio. No mwaka. No mwaka. Yes. Sasa wewe ukisema ile kitu tusema. Kumbuka Duale alikuuliza. Ndio wakiamba yake. Bio. Nikiamba na wailia. Yes. Kiongozi wa CLP. Chama ile imetangaza kuwania urais 2022. Na I'm the beer to the field leader. Vamos allá la foto,